fatalo fatu lau sunga tawai. Ia, ni tau fo le ro fo mo le tua. Ia, pa pe fo ile pa fonga ta po ia se tato tulu mai bongo tele o mongo iti. Tau fa nga lo pa ia le tua. Ia, fa fo ile bi inga le tua o no ranga. Ule fa soi fu. Ia, o tato o ia mai ai fo i le nei asfo ta po kala masan. Alo fatu. Turanga lo ia. Malo fa tela fanga fa mata mole taimi nei fo itai fo ia o le tapo kalame nei tai o te lo le po male le fa fo mai le tino ia o tapo kalame o nga tu mole fa na twino kis masi o nei fo itu sanga mal tu sanga fo ai o te lo e mana ia pa mo fa no te fa na tu le tino wa so tapo ni ai ia tato ofisa fo le ina ia fo ia la tu fo fo ia mole so so mai male au na fo lo ia nei mai tau fa mole Afemata. Ia, o le utatu o mai le vai aso muri o le nei tau sanga. Sa ta longoa. Ia masi fau tu sai fo ima ta penanga le tatu ofisa. O fuanga mo me tau whemalanga inga. Ia e tapumia nei le aso rusuru le asfale le lei. Ia le tatu ofisa. O lo ia ala vanoa ina ia so to e fai lo tu sola ia a o tu langa fo io tu langa fa fo se ia fai ama mo nei na ia o se so ni mo na tanga tau a fo se ia na mana o bia tu sola o maranga o lo mo ara le vano na ia so nei pe to e te su to e fai ia lo tu sola ia ona toia e mai le so valu i anuari le lua fe luas fumo le fa tala e tato ofisa ia pe o tulanga na i le vai tau fo io o sfifia maso marolo o silfia se tato tunu Na fa mata le sa ma o le vai ason tato ne fo le etapunia la le ofisa i tute masali fo i mala unanga fo le ai olo ye al telefone fa na mala we pe a fa pe e ia se mata o puta ua e fai ona mala me fo ile unanga fa mol po sa le fa mata ia olo ye al numero le ofisa vidi mai le ofisa le transfer sa o mai le ia te o po se le ofisa ole au finga renga sini ale tato purenga pe a fai o ia se mea o lo mana o bia se so swan ai le fa pe hui mo mata o pu pe tango fia ia so mo pe tara lo ofisa si wanga na se mata upua wa mana o bia se so swan tau ia ona mawhaile ona mawar so ni ona e tau whai maranga o mai ia lau whinga runga ia so malolo ia e maua mai i o rato ai nom tura mo ka pena lea so tai pe telefoni lo bisa wae automati ale transfer mai ia upo male au sinia ma no fa tai le tino ma le fa fo mai o le mai a football la nei tai ma le fa Consulate la ma fa na ma tu numero de telefone vala ia ma no e na ia so le tapu ni fo la to nanga ia tau longa ia ngal wengor nei fo i tu sanga na fenga Afemata ene leile mai pe o le na ma mai sa mo sui par mi o tanto ma no ia lo so son mo ia ma no fongi fo le tu le singa sel tanto par mi i to no New Zealand nei e se va ngat fia sa no ma mai fo se update fa mo mone tu langa le ia fa te lava to vai fa te ia le lo fo mo le ngal le tu se ful fa que nga e mo le fionga te mai tai palmia ia ona tonga fitinga ia o lea ua kule rofo le tua ua pa fosia lo na malosi ia ina ua fatalu ina malmanu ia nei on tonga fitinga maana siaki fa fo mai tu sai male malona malanga mai ia a o tulanga uma ia ua to fa fosia le malosi male manuia i le
e tu sai ma na appointment sa whenga e whaimai ma nai tu tonga pitinga nau mia ia ma lo po ile ta po i se tātou tunu me se le tau whaitaro ia tu atu le tuole i whenga e te mai tai pānia ma na siaki whapo mai ia whapea i manai tonga pitinga sa whenga i mai ia ma rol talo ma rol ta po i se tātou tunu no whaftai lelei ia o te tono lau whionga Afemata ia o pe ona ta o fo le taimi upawai e te lea so ai le la waso o te lau fo i o le te paunio le banol ta por kalame ia o ngatu le tonu mo le ki se masimal tau sang fo manatu le nei tai o la tu natu se banganai se vang tau te fisau noi ia o manatu batu le bano ia se i e fisau no nga famulia me lau whionga Consulate le ta mano ia wale ngatu Samoa ne famunatu le ki se masio nei tau sang famul mo tau sang fo ia after ia tawai mo le tātou le tio Samoa tu sai ma le amanoa o lea ua sina nei le ngalu ma ua i te whanua raro o tu se anga o ni tātou nuku lea i pamana tuina o le soifua mai o le tātou tua e ala i lo naro pele o Jesu Kiriso ia me se fo i la tātou au li atu tau sanga fo lua afe lua sfu mo le pā i lo mele e vea o masui o le tātou maro oli atua ia ma ile whaftai tele o na lotu tautua ai tau malele a wale manuia o se tātou tunu ele ngata i tupe ia mawhiso soani whamomori mo a inga e kalesia ia whape fo i le tātou maro ia ai me se fo ia ua whaere leanga pio na awina mai i sila nei ia o lo mau ai lo to so sani po lo to lo fatura ia wa le ia mo malu se tātou tunu i Samoa me le mo le to le ngana paftai tu maro paftai lo to manatu mo lo to sa ili maro a wa se tātou tunu paftai talo paftai ta po inga o aro le tātou whainga maro a wāre te ina o se o tātou tunu. Ia, tere fwoi whapita au ni o lo whengai tea. I ta i o le tāpo inga le pa ia me maru o se o tātou tunu. Pa ia rawale a wā a inga tama ma a inga. Le maru ia tu muon pule tu au marantau. A inga tai ma le ma au fonti, a mai se lau whainga runga pa ia le tua. Ia, maro, talo, maro le tāpoa. O le wato se ana nei ia tātou au lia le tau sanga fau ia mai se le tātou whamanatuina o le soifua mai o le pepe fau o misimasi ia le ilo leo ma le tūlanga o le sui o le maro i New Zealand nei ia o poli atuai le anganga ina ia maua se ki misimasi pia fia ia mai se ia tātou au ia atu le tau sanga fau lua fe no luku wha i le manuia e le alofa ma le anga leo le tua ia o se tala lea tawai e mole atua i alofa anga o se o tātou tunu ia tātou tārusia ia le anga lei ma le file mo le tua ia tātou au ia atua i nei so whapitoa tātou kalena o le Christmas ia whapea hoi tau sangfou ia tātou tāosia tau sangfou ia te whaau au hoi le tātou poklami e poli ni hawa noa tawai e mōni atua e tele whaaftai i lau sunga ia o ai mai se le au whai ngā ruenga ma le tātou le tio radio Samoa tu sai mani hawa noa whaau o lo mau o pēa whaamanatu ai pēa ia tiuti mawhaiko ai pēa na whenga i e tātou official consula ia wāle tau tua ina o se tātou tunu tai tele ia lo whangia le tua whamanuia lau sunga ia mese le pūlenga ma le liti o Samoa ia tō mai manu ia manuia uma tu sai maru tō angare ia mese lo tau tua no lo pui e pēo se tātou o tunu ia mō hoi te kisi masu mi pia ia ma se tau sanga fō
fo manu ye sunga le pule ma le pulenga ia me se lo sunga o patau tai al tatou pokala me le vai aso ma le vai aso ia mo si masi via fia me stau sa fo manu ia o stara le tumule whaaro aro tu sa mania mano tau o tatou mau pea Lama malo whaftai lang whanga Afemata Palusalue Faapo Lemalu Consulate-General malo Samoa New Zealand nei malo whaftai le sau noa whaftai mo whamunianga foi le nei foi tai au fau ia whai mo pule sunga Pastor Louis Pastor Ane Ponifasio mo le pulenga mana whainga luenga rua sa mo mune full whaftai tele ia mo tato maftanga i lungo tato kalame pe ona yel nei tau sanga toa malo whaftai lo pale mai mai tui matangi olo ia wala tau tuai no le atu no foi o whaiva ia vem Consulate o malo Samoa mo se Christmas fia ana fianga Consulate ia mana inga fa pena foi le whainga ruenga ia wala tau tuai no le atu no pule lo fol tato matai tato au di atu la tau sang fo ia tato toi fero ia foi le no na lofa ia ai tu mau pen vi inga ia ia mo vi foi le fianga te matai pa mia tato fa tasi tono ni sera nei fa after terrible nei tai ia mo vi lava il nei aso fianga Afemata ia fa so fu ia ia le lei so foi ia o le fianga le Consulate malo tu tasio Samoa ma le tato toi pa kalame lua fe lo so mal tolu le fianga Afemata Palusalue Faapo Lemalu